border bangke lain lo give and take along ke eli tumke kelong dunia di mawe bang nangke hang ke kopilo pesia khanduli lapka lawi sinangke hang mati block 1 block 2 lo hai ente eli tumke dake kelong dunia di mawe kelong dunia di mawe pusi eli tumke chu 13 meeting hoda pulon la Piyush Hazarika kacepahem puak komiti pengke chu withdraw dunani sita hala sota resolution pu basilu pa seralo kroy hoblo la sopena fi Shillong along joint meeting dolo members dulo eli tuma members ke humalo ufing maslai Obhijit Kro Hetsing Phangcho puke Rina terangpi ya kai pi banga dunne dal halaki duna tumda birta ke long duna tenge thanga ninge unde puke to dun som sam puke ande kosol la so komiti pe eli tuma li lahelo lahisi kado kawela matha bemesi non power edo pulotang te council lo ahim pulo daken lo la local government lo self government lo ilituma government lo ilituma phan eraiji eraire ta la council ka chariye tum helo la si council chari tum nitum si power do po nining hangaling pu bangda chokche la pen ke opposition tum ta nitume ka oppose lok i walam mangali la pen la bang so lam ka ninge tum pen ke nilit tumke kopilno political interest thangta we da political mileage ka exploit yala matabe non make ne election ki thuri yala matabe labang so lam men election thurbo ka je pe hai polam dabe hai da une nona tenge hai une tangka pen lok sige nama mati ini tangka we kosong sige kasi ajha ka lama bangke lapen panel discussion pulote panelist pulote labang so kupima pini ka chingwai labang so na puta ke thek muchot pusi ke hanglo lake political debate kali election debate kali laphan perem vet nahi po alam gali laphan pe hai vet nahi po alam gali lasi da ke pros and cons akimi ko pia kahino ko pihala bangali tum langne lasi laso solar power long chebang tu po solar power ke ahok lo cleaner and greener pusi pulo lada ke pollution alam dopik pe pusi sita isia study do isia article do khala bangso article lo mangke nason si talk do la impact of solar power on the environment environment pulo de elitum jini lo kopio phanma la si hadak pulo la so sonni do ratuma category isi bangke photovoltaic solar cells photovoltaic pusi la penisi bange concentrating solar thermal la siladak ke jasse में pet के environment la so impact के land use longli के 18,000 बीघा चराइडत को la 18,000 बीघा के akapre के पुही पिचो जन जमी la पुके दाके गोपिने la के long renolo la के नेली ले पुला मलिलो सिया study do la si la hui kado kawe lam mangke lan par sita में non Manipur को पिलो का चिथुरे चे थारा रे longli के मती lasi ilitum sita la so 10,000 square kilometer 434 square kilometer ke jerain mo longli dopik lang apot pure nahi to Allah mabe cadastral area ta Karbiang long le lo non cadastral area ta Karbiang long le lo lasi lage mo ki ful hai di naga khasiat tu wang pe wang pak nang yi per ni tum la son le ga ma thara di dik hidio lo long ke tribal areas pun la pot si halatum itum area arlo nang dodun intum pulote nang dodun ripuke arona teng penke itum pune sita hala tribal galidia da to bang phanke nang dodun nang ni pu itum punang ji aron du hala bange la si halatum bang pak nang i pule pugali sita jong si halatum banda plung nang i pulam de la kichi itum banda plung nang ente bilo la do man plung to te de la pen la ta kalila NRC along amen kawe 1,60,000 pu body gedo latum an Karbiang long arlu sidu pulo ante latum han plung yi pulo plung le de kente anya naga pen khasiat tum han plung nang yi puchot ba mia tum han plung nang yi puchot paper lo lage human aron a illegal takalidia lo kali di lage la hello eson ke la pen hala non ke abinom hala so topic ke je polok la tema pata ave pupu ha constituent assembly long ki puke nang tum met hang long le ka che ron a ron le che enut pasigi pu
hala suating pulo tangte itum rong asaratum ke hok titi nang tum aram lo dei lake puke halake patalo patta puke lake ke hok wapan ke lake ande halada sorkara long le sai sia patta ka bige sai si puli pun kali itum $60 loke abinong e council atum hala aram ke hok tang do bang rong asaratum hala si recognize dun that si pata pipit dangi sarvidam si pata pipit dangi non bang ilitumoy non cadastral aport pulo non cadastral NC pulo non cadastral kopia pos ke plan bom non anta hala dak survey office ke hadak do non anta sar cadastral silam thek thedet pe aport lo and then thek thi akon de karbi arona teng ba ring ma to marona teng ba kuki to marona teng si hala tum along leko anu ke cara akang bura to ko pilo mo ipitang hala si patta pura tok pondet tok rap pidet ni apra mo ke ini ke tok pen pitek tedet lo ke tok sini ne der apo no ne ke tok pen pidet nai la lo ke claim nai ke ange itu ilitum ne lige terong sanghot aning do yi khorsing terong ka hai ta ilium jakkas pe da muta ilitum pude kang di ye kar bier kali kang ne kalam kali lamang de kang ne kalam kali athen tum pude kang kar biang long a dang sita ni tum tribal tum long lisai silu ilitum pudi itu long le se amasi hala government kan alidar bangta mane sombusing ta kalang ma bu kalang ma pula si hala swa subject man break hoi ti la si ni ninja da pointung de le se ta solar alam nang le lok hai se ta hala solar lok ke dam ho si nang to apata kali pukok ma ti di sarkari lok le pina pukok ma ti di se ta karbia rona ting be sarkari li la to ma karbia rona ting ben pata ke long tang lai selu la helo ni pukang tum ang dona bang ge tum ALRR pen si NG pupo ALRR ge tum rong ta kali lagi Kideng dateng dia lang itung nang anta. Deng asonte, ili tumyong si deng asonte. Halak council chairman asohi dui ke. Non gawi. Assam chief secretary SK Dr. asohi si gitu. Assam chief secretary si kasohi pulote lag Assam government lo lagi council kani lagi. Arona teng benke. La sinili tum la si pudam. La pen in longa soto mange chetana lingsta eviction claim nang ni litum jase men tipu politics alam le pudam kali ro solar nang ni pu et la ala pen itu hydel project ke claim dia thai do pick la le claim na sinili ke pulo la